briefly okugamba eby'Abatuura n'abashuubuzi babiri nibabugana bebembezi omu rukiiko rwaho naho ahari kacwekano omu disitulikiti ya Rubanda. mutukunge neza tureja kwemereza ebyo turikukora tutaho omukoki turugana tuze entebe ruyare tuze kubuuza ebibuuzo habwenki ekintu eki habwenki omugurusi turikwenda kumuta omu bibuuzo bigumire ariko runo obururu bwa 2026 habwenki turikuza kumuta omu ry'ebi bibuuzo tuzeyo kare tubuuze ebibuuzo habwoka twaguma nitugira ngo kunuya ngo tulije ndahurira bahati na konsasizi tuine 85% tsoro ijana ku ijana and then abandi bakazayo ito tukaguma hano yarere hahikaho Richard Kananura omwe habahango okuruga omu kitongore kya Yunura ha office ya Kabare kandi ebi nibyagambire aha kwetombitwa kw'abantu aba Kabare biza kwihara uruto arebi nebimurese hino uruto kuza kushora uruto nambwe uruto rwa Lake Bunyonyi saidi yife na cyanga eruguru mwarucendeza imodoka nzirabankaye abamwe mugira tumanya itaka nelitu itaka nibasa kweli yaabo kwa government they deciding on what you can do turihamo. So quarrying is an activity, but still environment officers in Rubanda will be together. You're not supposed to quarry anyhow without approval. Under this act, the Roads Act of 2019, the width of the road reserve is said to be 50 feet. 50 feet is 15 meters. The new provisions of this act allows for flexibility in determining the width of the road reserve and can be wider depending on classification of the road. Our road, Kutoguitu kwa Kabare Bunyonyi, had to be classified as a tourism road. So, bari barukora kwa zikore nguru, nyoza kore nganari 50 feet. Nicho yabagira mwena bari muza kwendera gukizirachi mu rugiro bitende. Abajukirwa ba president mu district sezuru mu Rubanda na Kabare bayorekanywe no batekwa kukorekera kubasika okureba ngwe kutweji yakorwa nko kucishemerere. Mujyabebeze mwaza kushora kumuranda bari bakutubira mwene mugambe ebye mutuma yanye kwenda mugore kugamba tenyine chwa ubwe numba mu itobye watele numba mu itobye ni muretera abantu mutuma mwene cyo kitukubatuma nechi muri cyo munguto amabare tuja kubabinga twakuta terms and conditions mushobora abantu mwenyine ryo mwibali kikari ryo mwibali reka gambiro ko orinka cyumero cy'amanga utaza bajya bakutubinga so hati nipendera mutubashaba bantumwe mutuyande abo kuba ezeshonga zahikira na Kampala ezizi situkuganira hariya situkuganira izo zahikire kare na Kampala kuba mutarugayo inyo nk'abantu Kampala ne basakura instruction kugira ngo abantu bona bakutirwa amabare mubeyo gasha kwa Job namanya